minua asem no simple but the kind no mesan I reminded Ghana for nyina say amanyosema ye broni be say we need to sanitize it and I say yema ho nte if you say sa suban na asa amanyosem nti no na yenka bibi emfa nwu obi ho fi yen sheda asem obi be kan na yen twist no na yen turn no and I say yen sheda mfa na yen nyina no nsi bone say de be ya ebe in furtherance of a certain agenda no I think say enye suban papa esa na ya ma sisia o mention the word politics people want to associate it with niema ensem fata ni ade but uhwemu enka politics there amanyosem niema ye ne dia primpuntuo ne dia koyanim ene sa niema ni nyina but yankasa yesu bai bi mu say nti no amanipa nya a different view on politics minia enya sembia nanu a Kumawu akonya etoye na ehu behia say yenye by election na yen fan replace ye wura wanya ba bi ko honorable Philip Atabaso political parties such as say campaign visi akonya na ato nti no eja apre kakraba na eno na ohwa enkofo bi ebo huhu say eye den a akonya no omugye enye yie e na de ombe bia emfa enti ye resort to lies and propaganda enti asema enye bone a Dr. Matthew Opoku Prempeh 2020 campaign oshia nipa bi mu ana one omo kasa say 2020 because of na COVID restrictions e wo nti no say COVID restrictions no emma ye kwan emma ye nye mass rallies na say ye nyina ye mmoche nku ti say de bia ye no a ene ye invest what he calls retail campaign meaning only me be adwan say ye campaign e wo akuakuo mu na ye rewre fie mu enti ye invest resources na e wo ho no ne fa nye retail campaign na retail campaign no ene ye mfa bi so imprint t-shirts na uhwe video na okoso kra san ka say NPP t-shirt there because of adwumaden ya Ubo NPP dia it is associated with Metro Mass Transit. Ubo NPP dia is associated with National Health Insurance Scheme. Ubo NPP dia social interventions are papa free SHS are aba krom hanyina MPP is associated with it. Enunti a man naturally Ghana for MPP asem. Enti se obi enya t-shirt ni bi kra na ohye na ne yentimi amoche nku anye rally kra na nipa no ehu a ohun se MPP t-shirt na ekwe t-shirt dey efe enti me hweso na t-shirt no because menya bi nti no me dey akwakobo ho daru achiro bi amono so ato am MPP say na Dr. Matthew Opoku Prempeh eka no na asemwe 2020 o na Kumawu aba ye ba beto na fe nkofo akofa video yi say Dr. Matthew Opoku Prempeh dey o say Kumase man ene Asante man dey omo t-shirt keka omo pe na omumpe mpumtuo bia developmental projects ana omuka na omumpe developmental projects bia na omo t-shirt omo ye okay minu ama hene asemwe politician ben pa na 77 previous oya in his right senses obeka asemwe eyen kontomponi na brabasem chese medwe ho amenti ase enti eno no basa no we spokespersons for Dr. Matthew Opoku Prempeh we sought to kill it and say that asemwe enye no kre ema in fact Ghana for kra hu say akonya ase bia ba beto nti na amanipa keka kasa ansem no enti eno ekoda nchen eno yesan sorry ya yese ekuo bi me dem ayem checks wo mso me MPP for me dem nya sure so me MPP for because me yam checks no obi akura so onimo mo e wo MPP no omo say Matthew Opoku Prempeh san koka Kumawu say MPP for de ye de t-shirt pe ene ye be ma na ye de mpumtuo de ye mpe enti because of that intina ama Asante mine MPP e wa Asante mine ebuafu Dr. Matthew Opoku Prempeh inu ya Kumawu na me boss enenam be bia ni ho a oka t-shirt krampo asen in fact Kumawu onene about the first government official or joining general secretary any national organizer e mo call ehunfo na e Kumawu nyina na de kwasi ye ne se okwa ahemfie bia by the time a obepie no na nipa abochenku na oni o makasa na asema na oka kire o ma ne se Kumawu man ayonko fasronko edamoni MPP ntem enti abasi ye behemu kena ode nsa eto nsa yam se monko so ana monta MPP achi enu nti sa effort ni bi na ema ye hu de na no ye hu Tuesday etwema
massively Kumawu man etoma NPP esanjina osunu kokroko amayoko nachi pintin engineer asem na ekokọ so de nokra bia nim ebise obi onim Dr. Matthew Opoku Prempeh bia na doye na hofama ene sebe oboa nipa no onu kura ya oboa nipa openipa yie die no eyede no ka se mpuntuo hia Dr. Matthew Opoku Prempeh mpuntuo ma Ghana ha nyina nkankan ne asanteman enti so bi tra ho no okofa video bi no person twist no ten no sebe be ya enkofo be tan Dr. Matthew Opoku Prempeh na je se utimu se a certain agenda omoye na AFENA hello Minia AFENA na omusi omoye NPP fo a omo party ni mu ena omo say party fo na omo bo funa na asanteman na do they speak for asanteman Minia what you say eti question I will be say a very legitimate question that Minia asema make a cry o ma menwi no na nsakra na mabade o kan yeso ni nyina ne say enkofo bi atena se agye no mani ahu say Dr. Matthew Opoku Prempeh uboni dia in fact ope asanteman de hia wate aban we anim in fact Dr. Matthew Opoku Prempeh yakwa ese bia ho edin bia no o de ne kwa o excel education in record time free SHS ye ka say ye be implemented but na nipa bebre nim say ye wetim kwa implementing in the first year of the administration he led this implementation and say ye gusto aye di ho aba energy sector dum so na atwamu mre bi afekra de dum mre bi na nipa kra ye mo hyehye o mo say eh dum so ese ababie ma oba yo de nsehye pa ene na ho den enna kra papa onabi ahyehye ama say kane yi ejina so pintin ama nkofo kra ka say in 2024 one of the key messages for the NPP kania ejina so going into the elections enti minia wenum na nkofo bi agene ehun say eh papa yi or a rising star enti ene yanke kania ma bi na ne asanteman enhyeda enhunu in a different way and as a yen tino na suit to omo agenda but they said they make no otamfo bonsam hihye nyina ekwa AFENA mame fa nsi amedase medase minia